Pasukan khusus Chechnya yang dipimpin Zamit Khalaev membersihkan Mariupol dari sisa-sisa nasionalis sayap kiri Azov Ukraina. Kanal Telegram Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menyebut pasukan Zamit Khalaev sukses menjalankan misinya hari itu dan terus memburu sisa-sisa tentara Azov. Tugas mulia ini harus kita menangkan. Tidak hanya menyelamatkan kota ini, tapi juga untuk masa depan kita semua. Demikian keterangan video akun Telegram @kadyrov_95 dikutip Tribun Timur. Rekaman video menunjukkan saat komandan pasukan membidik langsung musuh. Eeuwen Gerstjohn is Danish. Natuurlijk تعبان Danish أحيان ممكن هم حالات البوت لجا إذا زادت تباشرون زادت تسبوت وهي تبيتي وتأمل إستراشون ده يقولون أول سنة كل يوم تفعلوا من البوت يعني كتير تقول داني وتستمر وين جهل ولا يرسل سنة يقولون Allahu Akbar.